مالی جمهوری اوید با موضوع تکنولوژی پرورش فرامده وزیر کشاورزی محترم یکم زود قربان حاضرین گرامی سمینار امروزه در دایره دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام رحمان جهت رشد بخش‌های کشاورزی از جمله رشد ساحه باغ و تاک‌پروری در مملکت برگزار گردیده ایستاده است. هدف از برگزاری این همایش علمی تنها بیان مشکلی نارسای ساحه نبوده بلکه تبادل افکار، تحلیل و بررسی رشد ساحه، راه‌های بلند برداشتن حاصلناکی انگور از جمله معرفی نوع‌های بهترین سلکسی انگور خوردنی باب وطنی در جمهوری میباشد. حاضرین گرامی ساحه باغ و تاک‌پروری امروز در رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری مقام خاصه پیدا کرده است. این ساحه کشاورزی در یکی از هدف‌های استراتژی مملکت تامین امنیت آذوقه‌واری و مهیا نمودن جای‌های کاری سهم باسزایی دارد. باغ‌های اینتنسیوی 1000 هکتار رسانده شد که از این 155,503 هکتار یا 75.3% آن میوه دهنده میباشد. از این مقدار 120,000 هکتار باغ و 36,000 هکتار تاکزار میوه دهنده تشکیل میدهد. موافق معلومات‌های آماری به حالت 1 ینوار سال جاری استحصال میوه و انگور در همین شکل‌های خارجی‌داری جمهوری به 854,720 تن از آن جمله میوه 664,000 و انگور باشد 190,000 تن استحصال شده است که حاصلناکی آنها همگی میوگی ها 55.5 سنتر از یک هکتار و انگور باشد همگی 53 سنتر از یک هکتار رو تشکیل میده. همزمان طبق معلومات آماری به حالت 1 سپتامبر سال جاری در همین شکل‌های خارجی‌دار جمهوری به مقدار 469,000 تن از آن میوه 398,000 تن و انگور باشد 71,000 تن استحصال شده است که نسبت حاصل سال 2023 خیلی که ما شما می‌دانیم سال گذشته بسیار حاصل میوه‌های دانه‌دار از آن جمله زردآلو خوب شده بود و این سال هم میوه‌ها از آن جمله سیب و زردآلو و دیگر میوه‌ها خوب است. انگور که سال گذشته کمتر تاثیر خنکی زمستان سال 2023 رسیده بود این سال نسبت به سال گذشته خوب است و باوری کامل داریم که سال‌های من بعد حاصل باز از این خوب می‌شود. باید قید کرد که طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 فوریه سال 2022 موافق جدول معیارهای توصیوی فیزیولوژی استعمال میوه انگور به هر سر اهالی جمهوری در یک سال به مقدار 122 کیلوگرم مقرر گردیده است. برای طلبات اهالی جمهوری را قانع گرداندن همه سال ما باید زیاده از 1,300,000 تن میوه و انگور استحصال نماییم. من خودتون حساب کتاب کنید. ما از استحصال که 854,000 لیکن با روی پوره از روی طلبات فیزیولوژی تامین کردن 1,300,000 تن باید استحصال کنیم. چنانه که در بالا ذکر نمودیم ما سال گذشته من 854,000 تن میوه انگور استحصال می‌کنیم 70% طلبات اهالی جمهوری را تامین می‌نماید. داری 2 میلیارد بیخ نهال شنونده شود که برای رشد من بعدی ساحه باغ و تاک‌پروری شرایط فراهم می‌آورد. من حساب کنید تحلیل کنید 2 میلیارد تا سال 2040 برای 2040 چند سال باقی ماند؟ 16 سال. 2 میلیارد به 16 سال تقسیم کنید در یک سال باید چقدر باید نهال شنونده؟ همین حساب کتاب تحلیل های خودش دارد. چونکه پیشگیری آبشوی پیریخ‌ها تغییریابی اقلیم همین را تحلیل و حساب کتاب کردن. جناب عالی در پیشنهاد خودشون گفتن که ما باید همین کارها را به عمل رسانیم چونکه تمام تل و تپه کوهستان جمهوری را باید ما درخش کنیم. بعضی میگن که این ناممکن است. چقدر ناممکن؟ خودتون تحلیل کنید. زیاد از 10 میلیون و 340,000 اهالی داریم. اگر یک بخی نهال شنانه خودش حلقه 10.5 میلیون میشود.
дар ҳолати 10 бехишинондан ҳисоб кунед 100 миллион. Мо бояд барои иҷрои шамима бояд ҳар сол накам аз 160 миллион дона дарахт шинонем. ҳам мевадиҳанда, ҳам соя афкан, ҳам ҳамеша сабз. Чӣ имконияте дорем? аз дару дарвозаи хона мо сар карда ташкилоту идора қад-қади роҳ таллу тепа тамоми ҷоҳо мо бояд дарахтзор кунем. барои ин тамоми имкониятҳо ҳаст. ман ин диёро омадем, мана бинед. ҳамин рӯз мана омадем бо мақсади гузарондани семинари ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар бораи ангури мана ҷавз. таърихши мана пирои кор деҳқоно алка нақл кардам. дар ҳақиқат касе агар як бор ҳамин ангури ҷавзро чашида бошад, ба фикрам аз ин ангури балаззаттар нест. ҳаминро гузаштагони мову шумо тариқи селексияи халқӣ ҳаминро офариданд. ба мову шумо то имрӯз расидааст. мана гуфта истодам ки 400 гектар буд, соле омада расид ки то 19 гектар расид. мана баъди таъкиду эродҳои пешвои муаззами миллат, мана аз соли 2008 бо мана имрӯз омада гуфтанд то 54 гектар расонда. барои чи 400 гектар мо 4000 гектар накунем? ҳамин барномаҳо асос мешавад. ҳамин барномаҳо асос мешавад. фақат завқ дар кор аст, хоҳиш дар кор аст. ҳамин барномае ки ҳозир бо барномаи нав қабул мешавад, ҳамин дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба масъалаи рушду нумои соҳаи боғу токпарварӣ, аз он ҷумла боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ. замин ҳамин аст. замин дигар зиёд намешавад. заминҳо аҳолӣ зиёд шуда истодааст. локин мо шумо алалхусус мутахассисон дар ин ҷо мана масъулини соҳа, муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, идораҳои кишоварзӣ, раисони хоҷигиҳои деҳқонӣ ҳастедон. бо роҳи интенсивӣ ин ҳозир чизи нав нест. мана дар ҷумҳурӣ дар бисёр минтақаҳо ва аз он ҷумла дар дигар давлатҳо карда истоданд. ва аз он ҷумла бисёр хурсанд ҳастам ки алалхусус аҳолии мо, соҳибкорони худамо, шаҳрвандони худамо доир ба бунёди боғҳои замонавӣ, аз он ҷумла боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ корбарӣ карда истоданд. то ҳатто дар баъзе мавзеъҳо гуфтам мумкин аст ки баъзе соҳибкорон ва деҳқонон то ҳатто аз дастовардҳои илм истифода бурда чунон корбарӣ карда истоданд ки аз баъзе ташкилотҳои илмии мо онҳо баръакс пештар рафтанд. агар мана шумо бисёр наворҳои дар шабакаи иҷтимоӣ мана блогери мо Аки Искандар ҳастанд, розиқу ангур ва боғ бинед дар тамоми шаҳру ноҳияҳо, дар тамоми минтақаҳо мегардад, мебинанд, муаррифӣ мекунанд мардум чӣ қадар боғҳо бунёд карда истодааст. аз боғҳои мевадиҳанда, чормағзиҳо, тухмдоракҳо, дигар донакдор, дигар ҳамин намудҳояш. ҳафтаи гузашта ба фикрам дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон будед Аки Искандар? бале бале. дар ҳамун ҷо баъзе модум гуфтанд ки дар Бадахшон намешавад. дар Бадахшон, дар Хоруқ, дар Ишкошим, дар Шуғнон, дар Дарвоз, дар Ванҷ ангур, мевагиҳо, себ, зардолу тамоми меваҳоро нишон доданд. тарбуз мардум карда истодааст. аз он ҷумла полезиҳо. ман ҳамиҷа дида истодем. мана ин замин юнушка кордагӣ. ва ин замин бари мо мана гандум буд. дигар заминҳоро дида истодем. ман пурсидам тавозуни замин, мана муовини аввали раиси кумитаи замини ҷумҳуриям дар ҳамин ҷо ҳастанд. шинед бояд мо чунон корбарӣ карда намода кор ки ин заминҳо чӣ хел ки ҷаноби оли доим дастур медиҳанд 2-3 ҳосил гирифта намода кор аст ва аз он ҷумла дар бунёди боғ ҳам